Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na još jedan video. I evo pravim malu pauzu, pa ajde rekao da snimim jedan video, pošto sam ova videa snimam sada pa ću tek za 2-3 dana da ih stavljam kad budem imala slobodno vreme i tako. Htjela sam nešto da kažem u vezi dela, to jest mrtvih dela. Postoje mnogi ljudi koji čine i mrtva dela, kao misle to su dobra dela, međutim mrtva dela. Kao ja su to sad dela, svako delo koje nije iz ljubavi je mrtvo delo. Svako delo koje je pod pritiskom je mrtvo delo. Svako delo koje je za publiku je mrtvo delo i ta dela nam ne odlaze nam u večnost. I svako delo koje je iz nekog interesa, bilo kakvog interesa, je mrtvo delo. To ljudi ne shvataju, evo ja ću to malo da pokušam, malo da približim ljudima kako, znači svako delo u kome nema ljubavi prema svom bližnjem je mrtvo delo. Svako delo koje je iz bilo kakve koristi iz interesa je mrtvo delo. Svako delo koje nije dobrom voljom je mrtvo delo. I u tome se razlikuje religioznost i duhovnost. O tome moram specijalan video da snimim, jer religioznost i duhovnost to nije isto. Religiju su stvorili ljudi. Znači mi moramo da poštujemo različitosti kod ljudi i moramo da prihvatamo ljude onakvi kakvi jesu. U tome se vidi naša ljubav prema svakome, jer tako gledamo da je svaka biće, živo biće na zemlji Božje dete. To je sve Bog stvorio, mi moramo da poštujemo svakog čoveka. I gledamo kako je on faktički Božje dete i tako kad mu je potrebna pomoć, u tom smislu ga posmatramo, u tom smislu ga gledamo. Ali prosto u posljednje vrijeme mnogo je velika odbačenost među ljudima i to stvarno nije dobro. Znači, evo sad ću da vam o odbačenim ljudima moram da vam snimim specijalan video. To mi se skoro desilo sa jednim mojim pacijentom koji je baš bio odbačen od svih. I da sam ga još ja odbacila, pa to bi bio haos. Ali hvala Bogu, nekako, ali o tome ću da snimim jedan specijalan video. Znači ovamo da se vratim na mrtva dela. Postoje dobro dela koje su učinjene od srca, iz duše, iz ljubavi. Ljubav mnogo nedostaje u ovom savremenom svetu. Ljudi jure, guraju, ne bore se za večni život, nego se bore za ovo zemaljski život i koji vuču materijalni svet. Znači, dela ljubavi, dobra dela koja idu sa nama u večnost, Bog tačno zna svaki čovjek koji čini da li nešto što kao mora, da li nešto kao aha ja sam zbog publike, aha ja sam mu pomogao, znači to su tajna dela. Takav čovjek se ne hvali u smislu i takav čovjek nije nekako gord, nije nekako, ne čini dobra dela za publiku, ne čini dobra dela da bude viđen, ne čini da to su i takva, znači dela, mrtva dela su svaka dela koja su iz neke bilo kakve koristi, koja nisu iz milosti, koja nisu dobronamerna, koja nisu, jer kakvom merom merite, takvom će vam merom biti mereno, tako da sve će da vam se vrati. Zato se trudite da činite dobra dela iz srce i iz duše, da ljubite bližnje svoje kao sebe same, to je veoma važno. I da činite dobra dela, a ne mrtva dela, da se trudite što više dela da činite, ali sve ne iz ljubavi i zbog Boga, nego i zbog te osobe prosto, nego zbog nekog interesa, zbog nekih sasvim šestih stvari. I takva dela ne odlaze u večnost, ne. Jer prosto ne odlaze. Tako, dragi moji prijatelji, ako vam se nešto ne možete da pomognete, bolje nemojte da pomognete nego da pomažete pod pritiskom. I da se gnevite zbog toga, pomolite se Bogu za tu i tu osobu i tako ćete ostati u miru. Jer svako delo koje učinite, a nije od srca i iz duše, ni ta osoba neće i vidjeti koristi od toga. Neće. Prosto neće, jer nije iz ljubavi. Kad spremate hranu, kad čistite kuću, kad ljuštite krompir,
kad prosto, šta god, kad pomažete bilo kome, kad govorite, ako prosto, ja ova video što snimam, ovo je iz ljubavi, iz milosti, zato što volim da ljudi imaju mir, da imaju spokoj i prosto baš volim, iz ljubavi snimam ova videa, iz ljubavi sviram instrumente, frulu moju, iz ljubavi radim moj posao, kiropraktiku, radim sa pacijentima, radim, prosto volim ja svoj posao, iz ljubavi sa decom radim, iz ljubavi i sneg da odem da čistim, ako mi se trenutno ne čisti i ako to nije iz ljubavi, ja uopšte ne idem da ga radim. Ne, čekat ću sutra, primer. Prosto, jer znam da ako idem tako nešto, prosto ne idem da radim nešto što ništa nije iz ljubavi. Kuću ne sređujem ako nije iz ljubavi, pošto ja ću živjeti u toj kući, neću se nerviram i da čistim kuću, ne. Prozore čistim iz ljubavi, znači sve što radim iz ljubavi, iz milosti, pošto želim da mi kuća bude čista, da lepo miriše, da hrana koju spremam, da ljudi koji budu jeli tu hranu da se osjećaju dobro, iz ljubavi. O tome moram također specijalan video da snimim. I tako, dragi moji prijatelji, kad pričam sa drugim ljudima, pričam prosto i kad pozovem nekog telefonom, volim da ja zovem zato što volim da se čujem iz ljubavi, iz milosti, iz dobrote, da se prosto i kad razgovaram sa pacijentima također iz ljubavi, znači svi moji pacijenti čim dođu oni vole da se grle. To je nekako, tako osjećaju, tako, i kad odlaze, oni se grle i tako ti zagrljaje traju po minut, dva, tako to je neko kao poverenje, ja sam prezadovoljna. Norvežani, najviše pacijenata su mi Norvežani, postoji i drugi ljudi koji isto dolaze. Želim da vam kažem da činite dobro dela iz ljubavi, nikako iz neke pohlepe, nikako iz nekog interesa, nikako iz neče, jer to nije dobro. Stvarno nije dobro i takva dela su mrtva dela i ne odlaze vam u večnost. Tačno je da trebamo da se trudimo da činimo dobra dela, ali ako su mrtva, džabe. Znači bolje sedite i odmarajte i ne činite ništa, bolje. Pa kad budete spremni da svako dobro delo činite iz ljubavi, ako odete da pomognete nekom, a to bude iz ljubavi, zato što je taj neko Božje dete, ili u bilo kom smislu, to je već nešto drugo. I takva dela, čak i da vam je taj neprijatelj, a da mu pomognete iz ljubavi, to će vam se računati kao dobro delo. Tako, dragi moji prijatelji. Također, kad ja sviram i kad pevam, činim to iz ljubavi. Zašto? O tome moram da snimim specijalan video. Da li ja u tom momentu služim ljudima ili ljudi služe meni? Znači, mnogo je važno kakav stav imate u glavi. Zato što želim da mi ljudi budu radosni oko mene, da se osjećaju spokojno, da vole da su u mom društvu, da se osjećaju prijatno, da prosto im nekad eto tako i nedostaješ i eto, toliko, neću da dužim, evo skoro 9 minuta, idem da spremam ručak, sada ću da spremim jedan fantastičan ručak, ja vas volim, grlim, činite dobro dela iz ljubavi, u stvari svako delo koje činite iz ljubavi, da li je prema mužu, da li je prema detetu jednom, prema detetu drugom, prema detetu trećem, prema svekrvi, prema svekru, prema baki, prema deki, prema braći, prema sestrama, prema komšijama. Znači, činite dobra dela. Ja evo, kad napravim tortu ili tako izblendiram neki sok, odnesem kod moje komšinice, ja znam da je ona bolesna, da ne može da... I to ne radim zato da bi me ona nešto više cenila, zato da bi mi ona nešto platila, znači ne, ja to prosto osjećam jer je ona Božje dete, jer od njoj niko nema tu blizak, neko da joj dođe, da joj pruži dok joj ćerka dođe, prosto... Tako je. I nikako da bi mi to ona vratila. Moram i o tome jednom vidu da ne očekuješ da ti to neko nešto vrati, jer će tebe vratiti osoba koja je iza tebe za nešto tebi što ti treba. Tamo o tome ću, to je isto Božji zakon. Tako, dragi moji prijatelji, idem ja da spremam ručak, volim vas i grlim i sve najlepše. Ćao.